Mas, selamat pagi, Bapak Inang, nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, malah suhur teneh, anggo bani panorang, sugut nyarion, boy isi sehanami usena siami jabe marianan, marhite rigapan siganupari, sadarion, Senin, tanggal 20 September 2020 sada, Aima matar surat bani Heber bin 10 ayat 5 nama katahon ulang mamata duiton parlahon nasyam hasonangkon nasyam mana adong ay iya sendiri do nama katahon sabonar naso tadik konon kudoho sabonar naso paturuton kudoho. Satu judo hita bapenang anggo marhitehon ni duit boy hita masukup kon goluta siganu pari satu jodo tene satu judo homani hita anggo marhitehon ni bahat duit robahat ni mahomani isukup kon hita na perlu bata satu judo homa tene malah suhur marhitehon ni tiga wajibanta selaku halak na persaya nesobut panurat Heber ijon malah suhurta salah sadani HP ini nagabe hawajipanta buah ni haporsayaonta aima ase parlahota ulang mamadabuh hubani mata duiton masih sonai salah donani hita anggo adong bita salah donani anggo bahat bita elang hatani ne batado homa nama nobut hobata pasingat kon hita ase pindah hita ma perhuan-huanon marhitehon ni mamon halani mamun ai sifat ni sementara. Nah tentu sedolo manobut Bapak Inang bahasa duit ai marsalah lang tene. Tetapi sikap atape karakter tado. Arti ini ai por ini adong pe duita anggo soh duit ai atap nasadia pe duit ai lang mapakorhon atap aha pe hubata tapi anggo marubah mauhurta dopak duit anggo marubah masikapta dopak duit ijai mahape boy gabe makorhon dosa bata sona maai ase duitai gabe makorhon dosa apakah halani marhitehon ni duit ai gabe ibolihita narkoba apakah marhitehon ni duit ai gabe boy hita bebas keluar masuk laho hu klub malam atap halani marhitehon ni duitai gabe bebas sita manuhor nalang patut situ horonta lang tene Bapak Inang tapi sangga adong ibaga suhurta hisap sihol lahu manggoki guluhta marhitehon ni duit sedo duit dalam arti ibagas bahasa Inggris tene tapi anggo pita duit dohasa na adong ibaga suhurta ay mana gabe patambah dosa jana tarlobi use motivasita ibagas namasari duit no kaneyai ay mahalani adong simburu ibaga suhur mangidah hasoman na lubihan
marimbang kita. Arti ini halai idah kita hinadungan ni hasoman, idah kita arta ni hasoman, ujung niaha gabe terduit ma kita. Gabe pita hubani duit ma uhur apa pikiranta. Nah totu sedona iparna lang kita homani hita pe nahurang do bani panorang sogoton. Hita pe namarhahurangan do age pasal duit. Tapi ase ulang madabuh kita hubagas dosa age pe porlu do bata duit ai ipasingat hata nini bata hubata. Hasonang kon na siyama na adong ai. Arti ni ai merlegan do bapailang mangarap kon nalang adong pakon makatarima kasih kon na adong ilobe-lobeta. Arti ni ai lebih positif do HP ini sikapta ahana dong bataon boy iha sonang kon hita. Anggo hita partiga-tiga ya anggo na dapat kita utung ta sadarion misal nih 100.000 hamalas kon hita ma na 100.000 ay. Anggo hita misal nih pengusaha dapat kita jupah kita utung ta ibagas bulanon misal nih 5 juta ya hasonang kon hita ma ay. Pakon nai mahita haganupan. Artinya ay bapainang makasonan kung naadong berarti dumasalose haganupan na porlu bata lang tene. Tapi marhitehon na ihasonang kon hita na adong bata lang tubuh be ibagas pikiranta, lang tubuh be ibagas uhurta, sihol lahu mangguki haganupan parguluhan taon pitah marhitehon ni duit. Halani halani porini pe igo kinay bata ana iha porhon hita porlini pe dom maisukup konay bata ana iporluhon hita tapi anggo adong ope ibagas uhurta anggo adong ope ibagas pikiran tak lang makasonangkon adong bata sahali nari porini pe dom maigo kinay bata lalap doai hurang ay maase dingat kita ma hata panotap ni hata ni nebata bata ibagas na sihol mamuka horjat tabani sogoton nini hata ni nebata hubata naso paturuton kudoho naso tadik konon kudoho anggo adong bagah-bagah ni nebata naibasa hita na ihapor sayai uhurta na tersurat bani bibel taon on ma nagabe ripun ni haganupan bagah-bagah ni nebata sabonar naso tadi konon kudoho sabonar naso paturuton kudoho artini ay boy hitam makamalaskon nadong bata ijay mahape gabi tubuh pangarapan apa malas nyuhur ase lang bemadabuh kita songon Adam pakon Hawa agepe doma manggulu sidea itaman Eden ipohon Eden doma sirsir haganupan tapi hurang puas ope bani nadong ay ase ulang madabuh kita songon malaikat ni nebata agepe doma tading isurga tapi hurang ope ai nini urni ai mamambahen ase gabe mardosa ia ilobe-lobe ni nebata tapi sahali nari barang ape nasihol orjaon hita ase boy tetap
ibagas malas nyur hita, saganjang niaron bani ganup horjata, hasonangkon hitama na adong bata. Sabonar naso tadi konon ne batado hita, sabonar naso paturuton ne batado hita. Tapi nai batama na masukup kon aha na perlu bata ai sarido nai bata hubata na tetap marpangarapan anjaha martengir niuhur hubani. Amin martonggo makita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Marhite hatamu ipasingat ham hanami ase ibagas saganupan parguluhan nami saganjang nyarion. Ya sonangkon uhur nami matongon Tuhan na adong ban nami. Jana totap ma ijolom hanami politik. Bahasa ahape nedopakon hanami. Ahape na ialami hanami saganjang nyarion. Sabonar naso tadi konon mudo hanami. Sabonar naso paturuton mudo hanami. Tapi ya somani jana iparorot hamdo tong-tong hanami demu hubani idop nihurmu. Amin. Horas bata ganupan Bapa Inang. Selamat marhorja bata. Tetap semangat. Ibagas pasarehonon nine bata. Horas.